गमछा हम लोग का आसाम का सबसे मेन है, इसीलिए हम गमछा लगाया है। बिक्री तो अभी बहुत कम है। और आपका कितना उम्र हो गया है? हमारा उम्र 60 हो गया। कैसे क्या है, पैसा के लिए तो करना ही पड़ेगा। खाना पेट में खाना नहीं होगा तो काम घर में बैठने से तो होगा नहीं। হয়, গামোচা আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিক সন্মান কৰা অন্য সভ্যতাৰ লোকো এই অসমতেই আছে। তাৰ মাজৰে এজন 60 বছৰীয়া কষ্ট কৰি খোৱা দেউতাৰ কাহিনী দেখুৱাম মই আজি আপোনালোকক। কোন অসমীয়া, কোন বঙালী, কোন মাৰোৱাৰী আৰু কোন বিহাৰী, কৰ্মই জানো আমাৰ ধৰ্ম নহয়? 60 বছৰ বয়সত এনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে যদি ৰাস্তাৰ কিনাৰত দিনটো খাৰা হৈ পেলাই কষ্ট কৰে মাত্ৰ 200 টকাৰ বাবে, তেন্তে আপুনি আৰু মই কিয় নোৱাৰোঁ? হাই ভিউৱাৰ্ছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে তেজপুৰ ফুডিৰ আজি এটা নতুন ব্লগত। মই একচুৱেলি আহিছিলোঁ তেল ভৰাবলৈ। আজি ব্লগ বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। তেল ভৰাব আহিছিলোঁ ধনুৱানগৰ পেট্ৰল পাম্পত, আৰু তাৰ ওচৰতে মই বৰষুণত ফুচকা বিক্ৰী কৰি থকা মই লোক এজনক দেখিলোঁ। যথেষ্ট বয়স হৈছে তেখেতৰ, আৰু মই ভাবিলোঁ যে বৰষুণত তেওঁ তেনেকৈ ৰৈ পেলাই যেনেকৈ ফুচকা বেচি আছে, বিৰাটেই মানে ইনস্পায়াৰিং পালোঁ মই বস্তুটো, আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। চ' ব'লক এতিয়া যাওঁ, চিনাকি হওঁগৈ তেখেতৰ লগত আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেখেতৰ কাহিনীটো, কমপ্লিট ষ্টৰিটো কেনেকুৱা। ৱেল ভিউৱাৰ্ছ, চ' ব'লক মই আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু কথা পাতোঁগৈ সেই ফুচকা ব্যৱসায়ীজনক। বয়সস্থ যেন লাগিছে দেখি তেখেতক নিশ্চয়, আৰু তেখেতে এই বৰষুণৰ বতৰতে ইয়াতে ৰৈ পেলাই থিয় হৈ ফুচকা বিক্ৰী কৰি আছিলে। নমস্তে দেউতা, নমস্তে। আৰু তেখেতৰ ফুচকাৰ কাৰ্ডখন এইখন। কি কি ধৰণৰ ফুচকা আছে, বা অকল ফুচকাই আছে নে চাট তাত কিবা আছে, নিশ্চয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ পৰা, চিনাকি হ'ম তেখেতৰ লগত। ব'লক কথা পাতোঁগৈ এতিয়া তেখেতৰ লগত। आपका नाम? राम सिंह। आप कितना साल से दुकान दे रहे थे? अभी तो ये हम 5 साल से काम कर रहा है। और आपका कितना उम्र हो गया है? हमारा उम्र 60 हो गया। बिक्री कैसा है अभी आपका? बिक्री तो अभी बहुत कम है। बिक्री अभी पहले से बहुत बिक्री कम है। स्कूल सब बंद है, और बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम में बहुत कम है। और दिन भर में कितना पुचका बेचता है आप? दिन भर में पहले से तो आधा हो गया है। पहले तो 800-900 होता है, अभी 300-400 ऐसे ही होता है। अच्छा, 300-400 रुपया बेचता है मतलब आप। उसमें से आपका कितना रहता है? 200-250 रुपया हाजिरा हो जाता है दिन भर का। पहले था, अभी नहीं है। पहले कुछ होता रहा, अभी नहीं है। कम भी किया था? पहले तो दूसरा काम कर रहा था। अभी जब थोड़ा बयस हो गया तो ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकता, तो फुचका का काम करता है। कैसे क्या है, पैसा के लिए तो करना ही पड़ेगा। खाना पेट में खाना नहीं होगा तो काम घर में बैठने से तो होगा नहीं। पैसे के लिए कर रहा है। और तबीयत आपका कैसा रहता है ऐसे? तबीयत है, कान का बीमारी है, कान से कम सुनाई देता है। हाँ, कान का एक बीमारी है बस। कमाई करता है 200-250 रुपया, उससे आपका घर चल जाता है ठीक से? और बहुत मुश्किल चलता है, उतना नहीं चलता है आगे जैसा। घर को टाना टानी तो रहता ही है। अपना घर है बोल करके कुछ है, नहीं तो भाड़ा का घर में रहने से और हमारा मुसीबत हो जाता रहा। इसमें गमछा लगाया, आसाम में हम रहता ही है। आसाम का गमछा मेन है, इसीलिए हम गमछा लगाया है। आसाम में ही रहता है, आसाम में सब खाता है, क्या करेगा। गमछा हम लोग का आसाम का सबसे मेन है मठा में। कभी कभी लगाता है, मतलब रोज़ नहीं लगाता है। आसाम का जैसे पूजा वूजा हो गया, कोई बिहू हो गया, हम लोग का उत्सव हो गया, तो बिहू हम लोग का तो मेन है, में लगाता है। कितना बजे से कितना बजे तक बैठता है अब इधर पे? और 10 बजे से 5 बजे तक बैठता है। দেউতাগৰাকীৰ কাহিনীটো দেখুৱাই মই তেখেতক অপমান কৰিব খোজা নাই। মাথো বিচাৰিছোঁ এজন কষ্ট কৰি খোৱা বৃদ্ধই সকলোৰে সন্মান পোৱাটো। आप ठीक से रहिए, अच्छा से रहिए, ठीक है? तबीयत का ख्याल रखिए, ठीक से रहिए, अच्छा से रहिए। कोई बात नहीं, आप रखिए, हम दिया है आपको, प्यार से दिया है। वेल ভিউৱাৰ্ছ, মই 60 বছৰীয়া যিজন ফুচকা ব্যৱসায় কৰা ব্যক্তি আছে তেখেতৰ ফুচকা কাৰ্ডখনৰ এড্ৰেছটো বুজাই দিছোঁ। এইটো হ'ল দৰং কলেজৰ পৰা অহা ধনুৱানগৰলৈ ৰাস্তাটো, আৰু এইটো ধনুৱানগৰৰ পেট্ৰল পাম্প, আৰু ধনুৱানগৰৰ পেট্ৰল পাম্পৰ
অপজিট ছাইডতে তেখেত বহে আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু আহিলৈ ফুচকা এখেতৰ তাত সোৱাদ ল'বহি পাৰে ৱেল ভিউৱাৰ্ছ চ' আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাবলৈ আৰু চিনাকি কৰোৱাবলৈ কি ধৰণে এজন বহিৰাজ্যৰ 60 বছৰীয়া ছিনিয়ৰ চিটিজেনে তেজপুৰত আহিলৈ বৰষুণত এনেধৰণে মূৰত গামোচা মাৰি লৈ পেলাই কাম কৰি খাই আছে মাত্ৰ 200-300 টকা তেখেতে উপাৰ্জন কৰে দিনটোত আৰু সেই হিচাপত তেখেতে এটা পৰিয়াল চম্ভালিবলগীয়া হৈ আছে গতিকে বহুতে ইনস্পিৰেশ্যন দিয়ে আচলতে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰিজবোৰে আৰু সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টৰিজ উলিয়াবলৈ তেজপুৰৰ পৰা গতিকে আপোনালোকেও নিশ্চয় ছাপোৰ্ট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আছে ৰ'দে বৰষুণে তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে মাত্ৰ 200-300 টকাৰ বাবে জীৱনৰ যুঁজি আছে এই বয়সত আৰু আপোনালোক যিসকলে ঘৰৰ পৰা চাই আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকেও যথেষ্ট ইনস্পিৰেশ্যন পায় এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰা আৰু নিজ কাম কিবা এটা কৰিম বুলি চিন্তা কৰিলে বা ভাবিলে সদায় আগবাঢ়ি যাব কৰিবলৈ ভাল বেয়া কি হ'ব সেইবোৰ দেখা যাব পিছত কিন্তু নিজে যদি কিবা এটা কৰিব বিচাৰে তেন্তে নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব আশা কৰোঁ ভিউৱাৰ্ছ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল পালে আগন্তুক দিনলৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন জেগা আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ আৰু জয় আই অসম জয় আই অসম